aine obugabe bw'okukozesa omusingo ogwe kutunga esente ze. Tikiri kushana kukozesa eki kintu, kutwara eki kintu omu mwanya gw'okukora ki, gw'okutunga esente ze. Mbwenu hariho emiringo nk'eshatu ei omuntu arikubaasa kukozesamu narishi ogwo omuntu owaaba yakuha esente okamusingira. Haza omu kukozesa ekintu ekyo kutunga esente ze naasa kukikozesa ati. Ah'okubanza katugeze nk'itaka. Omuntu naabaasa kugira ati kurigirira eki ekiturimu, itaka ryawe n'erya biliyoni kwonka nkakuha miliyoni 10. Mbwenu tokubaasa kutwara itaka rya biliyoni ahabwa miliyoni 10. Mbwenu aho amateeka nigamwikiriza ngu agira atoranemu oba arikwata aripangise emyaka narishi obwire obu akumanya ngu miliyoni ze 10 nayo yakozire eki, nayo yazihiremu. Ogu n'omuringo n'ogw'okugira ngu arikwate wenyini agire owu yariteekamu arishoroze. Hakuba neebaasa kuba oshange niripangisibwa kwonka orureedi abapangisi abaririmu iwe niwe obiire noobiihamu akasente konka oremire kushashura. Mbwenu abe niwe baaguma nibakora ki, nibashashura. Narishi wenyini aryetaahiremu arikozese ningashi nawe akore ki, aritaahemu ariguze aihemu sente then akugarurire balance. Mbwenu nooreeba ngu oriya aine obugabe bwingi orikuba wokuba ohitiireho oguhiire omusingo ahakuba we nootwire sente ze niwe ozitungiireho obugabe. Mbwenu omuri ekyo nooshanga ngu waine obugabe bwingi konka amateeka garambikire ebintu byingi omu mbeera nk'egyo. Bagira ngu iwe waaba n'okuha omusingo nk'oku nagamba nti hariho za SACCO, hariho money lenders, tibakwikiza kugira emisingo emwe ei baatwara. Mostly immovable property nk'amataka naki ebyo tibikwikirizibwa konka aha side eya banka ebyo nibiikirizibwa. Kandi hariho n'emisingo emwe ei otakabaasa kuguza narishi kupangisa otarabiire mu kooti. Mostly nk'amataka aga g'okushanga gatiine byapa, iwe waaha esente n'obu ekubire banka tekaguza musingo ogwe etabandize kuza omu kooti. Okwihaho emisingo egi registered kushanga ngu itaka riine ekyapa, emotoka eine logbook, kandi nabyo taking effect omuntu washanga namanya kuregistaringisa debentures. Most of the banks nasi banks enyingi ezitwine omu z'okuba kumara kuza ekyapa kikwate ekyapa kibiika omu munankare konka zime kuba nizirengaho aho zikaharegistaringa debentures, zikaregistaringa caveats kugira ngu taking effect. Otherwise omuntu naaza kuruga aha biyata ekyapa kyabura za polisi ahindira akozesa ekyapa ekindi musigare mwine ki, ekipapura kitari kyapa. Amataka aga ga customary nago omuntu hariho eby'obuhangwa ebikugategeka. Itaka kuriya riri esikirano narishi omuntu ariguriire aha baraha narishi endagaano naryo nooyetagwa kuza omu kooti otakarigurize iwe wa muntu yamara kukora ki, kubura kushashura. So omuri byona mbwenu nooza kukyetoroza oshanga ngu abantu biitu nibaburabuzibwa. Omuntu oshanga omurimo gwakubiire gukorwa banka omu bintu by'emisingo guriho gukorwa money lend. Oshanga interest compound nasi there is too much interest. Omuntu ariho naabonabona ashashwire sente zaahwayo yaza n'omu bwijukuru yaza n'omu bwana bwazo yashashura sente zagakora ki, zayanga. Oshanga n'omu myezi 2 omuntu ashashuriremu principal na interest konka ari omu mwaka nakikora ki, nashashura. Mbwenu nagwe nintema ngu omuntu weena ari okwo atarikwetegereza twaba atemire mu nk'egi abuuze ayetegereze ahakuba ebintu abantu babona bwine oku omu byaro keneza. Abantu omuntu gwakuba nande sente amagezi gamuruga omu mutwe sayininga hariya ya banka tekubiire nekwemaza munonga ahakuba ebintu bingi nibishishana. Banka ez'okureeba ziine forms kandi tizirikushishana. Owaaza omu Stanbic akaza omu Centenary akaza izo banka tizikushishana konka omuntu atwire omu Stanbic namanya emitwarize ya Stanbic, omuntu atwire omu Centenary namanya emitwarize ya Centenary, omuntu atwire omu Finka namanya emitwarize ya Finka. Mbwenu otarugaho omanyiriire SACCO yawe okataaha omu banka okaiha fomu sayininga then niwe okataho emikono then obwanyima okateekateeka ngu banka neeza kukutwariza nka SACCO. Ninga otaaha nantuka kuriya otwire omu banka omanyiriire sayininga bikukwanguhire oti okabitwara omu SACCO, okitegereza tibirikushishana. Nikyo tukugira ngu banza oshome oyetegereze ahabw'okuba nooza kushanga oriho noosinga ekintu kikuza kugyenda direct. Itwe twine obukwakurizo obutukugamba. Twine for example 2 terms ez'abantu batakakyengaga. Default on demand
and default on notice. Hati ibyo n'ibintu bibiri ngo unyo kuza kugira ngo waremererwa kushashura nimba kugambira ntatu konka waremererwa kushashura icyo nkikora ibanje ninga singira nti kunda kubanje nibwo raboremererwa gukora ki kushashura. So ebyo bibiri biretera abantu babura kucenga. For example, hata umuntu yakwaye sente akakugira ati noza kushashura mbicweka 10 konka ko raremererwa icweka kimwe wataho mukwezi okundi ahiziraza hikaho zona nimbara ngo weremererwa gukora ki kushashura. Kate jo default okuremererwa kushashura aha umbwiro bwagati dinara kugira ati nyokoreba nakubanje urabo boze ko ki muno bwo kubuta nubwo akwimuka hagati akakuyata mpисente zanje iraba yaba default. So nushanga ngo abantu umwe bintu bakubicenga arona sayiningira default on demand ngo nubwo akota default ingira barambasa kumbanje usanga ababeirifu bawanyundo bamuri ya mutwe tushashure esente kwezo bwire bukushashura tubakashikire naburebero bibiri messages nezo kora ki nezo kumwita ushanga umuntu aineroni nangwa ine na capacity yo kora ki yukushashura konka rone mutiza umutwe aha bweshonga kugira ngo akasayininga ibyo atakora ki it is default on demand bono bakubanja amani gawo mbagateko mu kubanja wakegereza na haburebero bibiri kwikebero 20 konka kugira ngo noshero 20 bakutandika hukare ukakisayiningira dino harubare kugenda kwara abure kushashura yarenze amdatu will be the default minha kura arenze mwebiro itwe twetagana kwa notice yukastoba warenze. So hatu noshanga umuntu amibingi mbatizo mu office abanyisa amasumu bakora konkuka sayiningira ki bakitereza. So okwende sente munonga kureka kutumaramo kandi cya kabiri tumanye ibintu bitwendere sente amashomera agakeneta ushomire tukugira ngo kutashomire Harvard torya kitigerize ninga shashomire Harvard tubari konka washanga ngo kato umuntu nundo zakahayana kugira ngo neyibano yashomeseza Harvard ni utwari Harvard icyo ni kiza kuretera ubuzuba aha kuba bikuretera ibintu birisa abantu roni munonga tuzirna business aha bari umushashura fees bari umukore ibintu bo hayano bari umukombe kamajo kugira ngo batabikora kuko bukoro kugira ngo nokora ki no basa urike kurya roni ngo runonda ngo twara umwana umushobero ry'amani kandi ago garbet agarya gukurumisa amaga class yawe gakoze ki garho suppose breve abantu bege ibintu bashimiye kuri roni kandi cya kabiri wanunda kumanyaho rarye roni nabwo banzo yege urike kugenda ukarya roni yakafuna irya interest ya 30% ninga 20% per month 20% simekuwa niba paiya kumusha nk'umuntu ngwarire miliyoni nateka mintu warabira urukwezi uyebuzo bw'umuntu naza kuyeze do myeze 5 roda bayatire miliyoni ashashura zo myake birazo myake atiwe roni yotegera cye bikomo kozo mbanga tubagambira ngo rone gihitu ntukujukwero myake 2 wabwacyo yendushore myake 5 kumo bohushashura ibyo none ukora cyebi mina abantu bege bareke kore bintu ebikuza kubateka umuzo budene bwanyu mukashanga yahiko witu tucumusaba obusente ngo tumuyambe nabwo gatandika kuragaruke bagomba bakora ki ukashanga umuntu nakorera umuntu mutahiwa akarya miliyoni konka hata mutira umushara gukwezi kumaranga contract y'imyaka 5 nimba imyaka 10 mishuba cyo ba government ushashura umuntu umushara ukora cyecho nintegateka ngo kuze ikibuzo ni manerenda of course manerendazi nibikiriza bwabo no maya nawe yanabasa kureba agiye ngo certificate so wiro bwinyenitse nka previous years bakabanza courtinga giving personalities umura certificates aha bwenshonga yebe bintu na government mbijubuzabuza suppose nubazihikiriza kwera interest etakurenga 2.8%, which means ngo wajiza ugicompound ngaje noshanga bari nka 28% per annum rather mwene buri mwaka. Minati ni money if you can give at 7 or 5 no tarhabi nga tokushaba 20
konka nabwe ekindi kumanya gye ngu as of now omuntu weena arikuninga as a money lender ashemereire kuba ari company, kandi company wakuteekayo approve nibaza kugira ngu ogihera aha 2.8. Mbwenu hati aho kiryari omushuburo gwawe kirya nkwatagana yawe n'abantu koti yo nebaasa obutakuzibira kuhera interest rate ya 5, konka omuntu yimuka akajya ateera exorbitant nibaza kugaruka omwiteeka ekirikukora ekirikugamba ahabw'okuba iwe amateeka g'okuvuga ati gakukwataho gye munonga nk'ag'okukora ahari Sacco na bank. Hati nooreeba ogu omushaija ekyakubuuza kirimu ebintu bibiri. Omuntu namugira ati ezanyire za 10% kandi akihika amuha 50,000 amuhandikisa ngu yamuha 3,000,000. Hati ebi byona mbyoreka obuki obushuma. Hati twagamba ngu amateeka g'obushuburo bw'esente gurimu okwesigangana. Ng'omuntu yagira ati ninkuha 50,000 n'50,000, mbwenu 50,000 yangye 5 n'okuba nonteramu amagoba g'obucweka 10 ahari 100 mukikirizanganeho, kandi mukigambe gye ngu ezi sente n'okunshashurira omu mwaka. Mbwenu ng'omwaka gurarenge nitugiita amagobana n'esente tuba nizo twatwara omu koti twakora twakubanja. Tarikuha esente zitakukoma ngu iwe yakuhereza 3,000 nooza kuguma noomuha 3,000 mpaka n'obu orizaara abaizukuru. Ekyo tikiine kuba kiro. Mbwenu mutaahi wangye kora yayikirizangana n'omuntu yakuha esente nari si mwikirizangana okazayo oti ninyenda 50,000, uriire ziri aha interest ya 10%, tiyo 5,000 y'okuteekamu buri kwezi hagira ati n'okuzinshashurira omu myezi 10 nari si 12 g'omwaka, mubare 60,000 mugiite ahari eri 50,000 wagigeza ati 1,000,000 n'10,000 muhandiike ngu yampa 1,000,000 n'10,000 ninza kumushashura zitakarengere mu mwaka. Tikyo tumwabigiita interest yayo ntiyabamu n'ezi yakuha, konka habwakyo nooyakiire 5,000 okasayiningira 3,000,000 kandi z'okuteekamu amagoba n'atakwiba. So aho k'okwiza owita owaroyo oshanga n'endagaano y'okuba okozire yatukiikamira tukiza kugikyamuura oshanga kyakukostingire munonga. Hati eki tukigamba ahari ogu omuntu ari omu kyaro arikwetaaga sente nkye, konka k'okuba okuriire omu murembe nk'ogu nikikura oshanga omuntu bariho nibamuha akafuna ya 5,000,000 tukabahuriire hariho politician ompuriire hariho narra ngu bakamuha 6,000,000 kafuna nayebuuza atogwena kandi naza omu parliament kwebembera ati abantu noorya kafuna ya 6,000,000 yine okutamu interest yakyo. Ekyokubanza kyona n'okuba tikikwikizibwa mu mateeka. Wakafuna kusa 6,000,000 orimo stage on Sacco yoona. Sacco nizinga ezikusa 6,000,000 hati omu bari aha level ya Sacco. Ahandi ekyakabiri kafuna egyo neekikorakye egyo teri company interest egyo neekirizibwa etatemereire kuba neeba eri banka yonka. So nooreeba ngu ekintu kukikuza kitegami nikiija omuntu akura nakyo. Mbwenu kandi tubeegyese bukiri kare ngu n'omu 10,000 ori hariho nakuha interest yawe teshemereire kuza ahaiguru, kandi wakuhandiika ohandiike ekyo kandi kitari kikwita ezo sente wowe otazitungire tokufa, uriire omwana naabaasa kuza ah'eishomero oyetebeekanise konka otagiire omu ibanza erikubaasa kumuremesa yanakukoma omu senior 4 akahendera akomera aha P7 ahabw'enshonga yokugira ngu oriho noshashura interest kandi ori n'aha pressure n'omukeita ahabw'enshonga y'ebintu ebyakuba bitakozire bitakwija. Hariho endagaano ezindi mbazire kureeba hati n'abantu kuba mbende sente bakwata amaisho nomanya ngu omuntu nagyenda agiire kweguza esente bamanya ngu sayininga yaza erikwenda 1,000,000 bahandikaho 1,000,000 barekaho omwanya omu maisho asayininga esente barara kuziteeka omu bigambo akimara kugyenda money lender akwata akacumu ahari 1,000,000 azikora 10. Ebi by'omu banka birimu
kaye rezo mba manerinda birumu mbanga ibyo tenanga banka ni institution kikubasana kuba kunga mba manerinda abantu binja bari mu makoti nagambira amazi matinki hayo miliyoni yemwe n'emitwaro 20 kunkushanga umuntu najya atayire akatwara miliyoni 14 hati njye n'abantu okuzo myanya yo kweguza mu sente y'abantu mu kutekano mwesiga niyo bisire bakutera aha abantu abahireza rone bakahindura mu ndagana wena ijuka kusayininga cyumbuza ngo guno mukono gwawe ate no gwanje ngweze sente zo wasayiningire akayazura misha atakumanya atakwijuka kandi zuro ne babo kunkati katwegese ngo koraze kurya rone umwima mutware twangire genda ho n'umukazi wawe genda ho naki ayo muri sayiningi no manya kusayininga o sayiningire cyenyine cyo wakora ki icyo watwara kandi umwikirizanga nabo kwakuruzobwe obo bushonshoreke kwakashikinde n'ikindi yes nargana yakwemerera nateye umusingo mu banka kare kezi kamasho banks agwenti kubera kushashura kumbara kushashura beje bakwata nyugo kandi wasigira umusingo habo banka tabanza ikaguza umusingo abo cyumeje bakwata nyugo nicyo kinanishobora once mortgage is always a mortgage banka nzetigereze kirukumayisa ngo umusingo teka acting as a transfer umusingo no gutire yo koreka ngo ubushobozo bwoyine nubasa kushashura sente ezo nujereka abantu utinyine duka bagireba utinyine banje babireba ukitegereza kwamya ngo nebyawe nicyo tinyine cyapa utinyine motoka ukitegereza mukari cyapa katushiteka ukavyita no mwetu bakutwara nibakora ki so ati aho nho entane seri hagati ya banka na naize ba manerenda ngo manerenda ngere yakutwara mu musingo tuku banka ikora ki hati yo muntu waguze sente turi mindset yawe tweno rye sente mu ba manerenda nona mu state bank eguzo musingo itakukwata kunka banka ni mangu yakukwata oyino bushobozi bwo kubasa kugishashura ako kuzaguza umusingo ncitwara process mpango kuza kukakora ki akuye mu sentence yes ate ninza kutangira ahariyoria ogo wakabera mutoma ishu tunatandika kubaga abantu nushanga manerenda nakore byasako sako nene guze mugabo kugira ngo njya sako tayine kutekinga ki ushanga ne twara umusingo gutyo banje ahako banta bari umusako ne bamemba bine mu mugabo so iryo deba so tetaga kwata memba wayo ikamuyeho ikibanza ki mwene yitaga security y'imigabo yawo nkwere ne jya kutwara miliyoni ne kuboine imigabo 10 y'imtware birebire kuye imtwaro 20 ubanza giteka neza ziriye sente zawe konka bakugira ngo wine kugira imigabo nitwe aho no gure imigabo bakugira ngo watwara wine mu migabo 20 watwara imitwaro 9 watwara kakade konka hati na zasako na zikwa zitanikirwaho bamanerenda nibajya ngo watwara kakade bakuyaho imigabo ya zingahi ya eze sente reba ko zitakozere ki baba kwagomba mango rasha ba dividends mwene ati yangu umuntu ari yo kwakimanye ngo umuntu wakwiheza loan processing fee it is right obumwe ya nanke impapura yakoze sebindi naki ya ibashanga process ya inkaringa musamukosi obwe bushashure nyoti nyine busubuna bwo nendagano yanyina konka batakubiha ngo no kweguza miliyoni 10 bakwa miliyoni mushanju ngwishatu wabanza wasteka yonka kibakwa mushanju kandi yine una interest yo inakora ki eyo ine kushashura ebwo mbubwa wo bushuma kandi urebwe ngo no kukikora koje nguzakweza banyigira kugentoro ya etagiso ako muntu wena kuza kurya sente mu banka zo kuke sente zo kurangu zishemire kuba mutemo muhango miliyoni 10 garaka higuru gira horoya mari mite byo kubetekamo ukenda kugira ngo ide kizubuke sente kandi nabwo utakine kizubuke sente umuntu aza kukakurya roneze ekikecho nabatakira umworo mwe niyo yabise horoya akore cyo kuyamba kandi abo bakafuna arwa nkogwa runabuza atendanga muntu bagira imero umuntu we naremere ndanga muntu yawe
ninga yagikwata akagitwara wine obugabe kuza polisi ukamuhababira kasika noshashwireza hwireyo hati nanga muntu nanakikora kinayo ubwo tugwakira umutiti byakira bye sente n'abantu binyina banka nazo no hari ubushanga ziremire byapa by'abantu ushanga ronu zo office akuruhure katukongera karundi konkero kumanya inako yuwarabira mushashore ya roni tucitaga kaki karundi sama kwa yine cyapa no ugaruka no shabaki so umuntu weno waguze sente ayino bugabe kugarurwa ikintu cye yamara gushashura. Yes. Okay. Gonna get yes, Mr. Kenneth Ambrose, tumseme wa Romaiwe, kandi chitunga more thanks for the program. Allow me to thank that man because of his lesson. Really, he deserves a great vote. Thanks, great vote of thanks and blessings. May God bless him. Remain Ambrose. Okay. Wow, Mheru, 20. Hello. Gama puri. Ikibazo cyanjye kibona kiri kugira ngo kugira ngo navuga abana zo akende apantita kandi ndikenda kurita muri abo myaka mukaza kuna bataka kizoni waka mukaza kandi ndita kege yari kuza Otio kandi sente kuya ngande kuya bizima niko akoze tukakora sana kuchukua yake. Okay. Kandi n'ibintu byatubijije akakora cy'umutuko akagendera panisita na kuwa panisita ka twakorenda gano nakushoshora kuwaiza waruguza na sente zo tuwazingara Injo that is a court case atejo no ndangwa tukore tumnyongo ajamwita yego no kumutabaza umukoti se court issue azongazi bakakorenda gano winindagano yawe wino buhame inji tukugirira ngo mukorenda gano indagano kikajya kuyakuriya morukwe uzumukoti so hatiwe kibuzo cyawe nikiye answering winindagano yawe isenta akazitwara itaka karuguza so akugarure sente zawe kutere mu namagoba gwabeno ukora ki kuteganisa bwako bakore wawe planning kuri siza mu myaka mukaga ati nkimanisa ngo wazo mu kutegana kuza kurondera indi yawe rateke ente zawe ki ibiyona no kubona bona so ubwo kozirecho aruna itimbire kina ahakuba ayenzire sente munonga yasinga ba ubuntu kuba ati uwagurize we kandi nene kindi iwo kuba kupangise how did you take position ise abantu raho tubahamageze kubara kupangisa utandika uko zisitaka hatu bakuruguza nibakubinga mbata uwo wakushanga muto ine kurugamo antira kutabariza ringa tabarizo riyo wakora ki wamuguza ati narumu ibintu byakwesotingira ngo numangu warigiremo na Western Court ne kora ki ne kikuyamba yaba mnonga program Mr. Kenneth Sako nakafuna ndaniso ningi nyoka shaba 10 million umusako banshara miliyoni imwe ngo ne ya insurance obaka kandi banshara 10% loan process ndi Julius nangwa ati nka insurance kati kikirisi kunga insurance ne insurance you have the evidence atsa kunesha leta insurance it for what but it is okay kaba gishari kunga kubara gishari wamara kushashura bazgareho exactly kigirza hati tingwe nabakuyibe bagende bakuyo insurance bakuyo ki uzishashure kwanga insurance ije barumba kuyaho it's in case kuwa kufa agira icyaba bari yaba insurance bamba bakora ki basore sente kunka 10% no icyo kikwikirizo ando semeye kuri ati iyo bibaguza kushara banks zine list y'ebintu biriyo mundagane yo kuza kusayininga of course so kukira biciro mu kikore ki batakikugambiza kanwa kandi ukasayininga ari ikindi umundagano no sayininga ngo atwara miliyoni 10 down cash kunka kunumbigamba kuze ngo ushashwire insurance kore no kikira mu mundagano ngo umundagano eze sente zero insurance zero ki igendagano gisayininga kunka bareka kujya ngo atwara miliyoni 10 kandi watwara mukaga okay yaba mnonga esumyo mwameogo not umshange not in case wota ninde mwame arunda jati Kenneth we are requesting the number of that person you are having in the program not umshange not atana mukaga 11 29
noti mushanju noti ina 56 11 29 noza kunogamba nomukuru noti mushanju noti ina 56 11 29 noza kunogamba nomamkirinja program tehendera na nimeza Kenneth Rumuseza nimbatenge birungi nimbeleze birungi bya mukama murare kurungi kunegumeho program kurataho ne Good Melodies mutakargaho mukama abarinde.